Thirtu te inzawai si baile vek ule tunjum video a chuanin Pastor Jin Kim sermon kan letanga thupuya chuanin American pop le Trumpa vanglai hun ti ani ang kan sia cheu angin hun khir tak mai kan dai chau mop mopa thu thar mak tak tak te kan sia a tun huna hianin hun hunga kanom to ti chu nial rual lawin mi zongjong in kan sia ni kaushan hun chu atop ngai don to ti chu kan sia a ama ero chu hun khir tak ero chu ala top don lawani ti po kan sia ani tunchuma hianin hun hunga kanom to ti kan soi lai hianin voinia thil thleng zong current affairs te hi kan soi vek kher lawanga ama ero chu thil pathum kan sia ta na poimo em mai ka soi dona chu chuan hun hunga kanom to tak setani ti ati fia na le thil lo thleng tur kan hu mai thei tur lo om tur te chumi chungchang chu kan soi jok don ani heng kan soi tur te hi tun kuma emo kum lo om tura chuan an lo lang chuak mai theya ama ero chu chu ai po chuan hun adu deuh theya tun kuma lo thleng ngei do ne tia soi ero kha chu kan ni lawani heng kalo zir chian na te theory ka han nei sang te hi adik fek do ne ka ti kher lawa ama ero chu kalo soi to apiang hi alo thlen dik chin awang hianin voinia po hianin engangin nge thil hi aron lananga aron in lum let dan turte kan zir hole do na ni ama kalo soi to a khanin kumsang hi som hnia chuanin biakin sang te hi khari na nom don na ni kalo tia kata khanin thil engmoni ronin lum let dan tur ha kalo muthia mani ama ero chu covid awang khanin khang thil kha thleng don ti te covid thi alo chuak don ti te chu ka shelo ama ero chu thil ka han thlir dana te thil in lum let dan tur ka han en khanin sang hi som hnia khanin biakin khar te in khom theilo turin a om don ani ti kha kalo muthia mani khatia ka han soi khali mitam tak chuanin o sang hi som hi chu aron in her chuak mai dona I thil soi hi adik lawani chuanin zol nei deri niang min tia ti chuan sang hi som hi chu kan han thlen chuanin khang ka thil lo soi zong kha an lo thleng dik fek ta min nui so tu te kha khonge anom tak le hey January alo thleng ta I thil soi kha thleng lo an tinghal ringo ta mai ro chu thu kha an lo tlip ma lu tu ka thil thleng tur kha ena lo thlir lok dan kha an thiam lo atin ni thil in lum le dan kan hanen chuanin Israel le Syria in karte kha kan hmuthia manga tin President Donald Trump pakha ni Middle East a in sum don ton na thuthlung a han siam fel puite kan ngai tha a tin ama khanin US khanin Israel khana satakin a han jan chena ma se anu a khanin Israel chan lutuk angzong te khana om talawa President Trump a mizia kan sha chuanin politics a khel dan te sum don na konga ma alak dan te kan she thiamani ani hi politics a khel reng po hianin sum don na ngai to azonga ma la chi ani ti kan sia a chuwan chuanin sum don na le aram ta na chatura ma alak na kha mi kha a thong lo shim ani achan chu a ma achang dei to a ashing nun a local chaudan te a lo man chaudana sum dong mi ani a chuwang chuanin sum don na konga ma alak na te khangkara tension lo om chin te tension kara lamchanga mi awasiam dan zong te kha mi kha barakhai to lo achan chu kha anun phunga bet ani a hun kalta history te kan han en chuanin sum don na konga khanin ma al zau china tinami zia pakha chu ris alangam chin khani ris kan lak chuanin kan thil thlen vatum kan gola kha kan va thleng po ani theya mai ro chu khami konga khanin thil tam tak ma chon te kan va nei chin ani kha chungzinga chuanin Syria a ma alak dan te tin Jerusalem Israel khopuya apwan dan te poha kan siani ma se thil pakhat kan sia da chu hei hi ni a hun hunga har satna mangan na sa takalo thlen huna chuanin Christa do dal tu hi Syrian Jew ani don ani ti hi tin thil pakhat le chu he Christa do dal tu Antichrist lo chuak tur hi Roman Catholic kaushan te ne hianin inzawmna an nei don ani ti hi ani le a tin kan sia le pakhat chu he Christa do dal tu Antichrist hian taksa man tur chu America hi ani he ram hi Christa do dal tu Antichrist ina ma alak dan te a hoilam lam zonga kal tur chu ani don ani chu engtin nge lom khata ilak khom theyang ama sabera chuanin he Antichrist tunge ni ti kan chian phasaka ngai ani chumi shefia tur chuanin thupuan bung rukha ilo en ila ka thir dan chuanin he hun nga hianin kaushan te a hausakna te prosperity aron theng don ani ti tar lang chuak ma saber tu tur chu Catholic kaushan hi amni karinga
golden age hun laia kan let le chuan tin mitam tak chuanin Trump pa hun hi golden age ani e anti boka chuwan cha he golden age ha hianin kaushana hausak na te muingil na te ron thlen tu langsar tu bertur chu catholic kaushan hi anni karinga engwange kan ti chuan entir na sang sang alo om theya conservative khirna achanga thirpo hian ani anga tin conservative mo republicans hawina ankal pui dan tam tak khil tha tam taka oma chu wang chuanin chanbi ka nei lawa achan chu heng conservative le republicans tena anthil ti a hianin ring tu te christian te ta thil tha tam tak ti an nei ve ani chu ti niloslang chuanin herama hianin christian te hi kan ral dei to ang decision lian tham de umai an siam to chu kan la she cheu oma chu chu nau ti tlak konga khan ani a nau ti tlak kha an khabur ani lawa ma ero chu christian te du zong le christian te na an pom thei dan zong in kong kha an hong ani ama ero chu supreme court hi han en ta a judge te rorel tu te zinga khanin kha thu pastor te zinga khanin atam zo kha catholic kaushan mi le sa ni ti kan mu thei ani tin khang catholic mi te khanin rorel na dan an han zama thu an han pas khanin republicans how du zong le christian tam zok te du dan zong khanin rorel na kha anon kal puyani tuna kan vice president nilai mek hi kan en chuanin catholic kaushan nen in kung kaina an nei boka tin fox news hi kan she cheu ome fox news hianin na an thokna se em maya thu thar tam takte anon puang chhuaka tin sumai baka republican semo christian tam zok te du dan ang zong te ngai thak du thu te anon puang chinani amai ro chu hemi phena hian tu tenge om kan ti chuanin fox news a hena tamber chu catholic mi le sa te an ni le a left wing lampang I han en le chuanin atam zo kha catholic an ni ti I han sha chuanin makpo iti hialang entirnan Joe Biden te po achung kwa te nen khanin catholic ka in kung kai na an neya inzawmna an neya tin Fauci hi kan che ome ani po hi catholic university changa ron graduate ania in America a governor mi puitam takina an huat ron te zinga mi te kha catholic meile sa amni anni kha lockdown ron puang tu masa te zinga mi kha ania kwa mole asum ten ni USM hi Santa Clara University changa ron graduate ni le a hey university hi liberal Jesuit university ani chu catholic ta ni ti kha kan she thei ome hengthil zongzong hi an en swanin mak itilawang achan chu history han en tala catholic hianin thil tam tak an lo ti ya chungzinga chuanin enge an ti kan ti chuan hun an en china ni kha huna khanin tuin nge thunei na fongchel engthil nge thlenga tunge rorel tu ti te an en china tin pop anin than apiang hianin rorel tu te politics a in mang tur anga an than don ni awangin khanga khanin uluk takin an thlanga khati hun laya khovela thunei tu le power nenga bertene na inzol thei tur ber kha mi le sa kha an thlang chhuak chhin ani party nge ini engmi le sa nge ini engsa khwa nge ini christian ni em hindu ni em khatiang vela khanin ambwai lawa an enber chu khati huna khanin tuin nge thunei na fongchel an ena chuta chuan engtin nge ike iwazro lu ve theyang ti zong khan an ena chu tiangang chuanin ma an la pop anin thanpo in chu tiang mi le sa te chu an thlang chin ani ole ti chuanin tribulation hun khir tak alo thlendon chuan engangin nge aron in chanang ti hi kan lo zir chang le anga sil masaber hi krista do dal to antichrist aron lan ma kha chuanin phelin na theidon lawani thupuan bungli le bunga I han en chau chuanin sil kha phelin omdona khata khanin hun khir tak mai aron thlenna tur chungchang kha ani a khata khanin le khabu chin chhia na pasaria chin chhia tlat a om thu kan hmu ni kha kha le khabu kha hon ani vele he hun khir tak ki aron in chan don ti nani ti chuan bung rukna kan en chuanin chin chhia na pasari te chu am phela ti chuan hun khir tak chu alo in chan ta ani rapture chungchang kha bung lina le bunga na khanin a in ziak ta khami khana ti fe ema tin bung rukna kha chin chhia na phel ania harsat na hun khir tak alo thlen chungchang kha a in zia na ani le ta ni chu chuwan chuan hun khir tak alo thlen na tur atana fongchel tu poimo tak chu krista do dal tu kha ani chu engtin nge ishiat min ti theya michen khachuanin tribulation hi kampal tlang dei to lom alo thleng dei to lom te anti china ma se alo thleng lawani
alo thlen lo na chan chu Krista do dal tu hi aron lalan lo wang ani kan soi thui main ham peng le lokila heng chin chia na sil sang sang te hi phelin la lo ma sela heng zinga mi chin chia na sang sang te tun nu ai hanin tarlani nan lo ti hi kan muthia mem entirnan chin chia na pathumna mi economic sa har satna ile bara lo thleng tur te voin ai hanin kan muloga kan ma chon mek zong ani hi tin shi ale ngang ti te po chin chia na palina mi voin ai hanin shi sang sang alo lenga tarlani nan lo chho zelani tin indau thu le indau thu thangte ma se enge la thleng mi alo la lang lo kan ti chu apakhat na he thili ani le engwangin nge ala thlen lo ram le ram te chuanin thu nei na du in anin chen shanga anin dawa tin he Krista do dal tu alo lan theina tura kong sel tu chu United Nations emo communist emo liberal te hi anni don lo in oyemo oilo emo he hun nga hianin Catholic caution te hi satane hen ala mang chun zom zelanga chu ta man tur chu Trump pa hi ni don ani engwange kan ti chuanin ithil ti tura kha ti ngei idu chuanin heng ram sang shaina thu nei na in chuwa an buaya anin dawa anin ngur reng lai hianin mi pakhat nge taka na thok the khanang chuan idu jok nge yang tro chuwang tak chuani chuanin thil ti du anei reng reng chuanin atinge nge china tina ma hi business minded kan ti to ang khanin thil thleng tura du chuanin thlentir ngei tumin ma ala a thok bok china ni sumia tan chuanin thu chwa te po executive order te po ape mai china lali swa po khanin rorel tur chuanin chu tiang chu apoi mo ani ti kha asoi ani chuwang chuan kumsang rorel na millennial kingdom alo thlen huna po chuan chu tiang chuan ro aron rel to don ani ti chuan chung zong zong a chuanin rorel tu e mo shwai tu ne na khanin thu nei na kong sang sanga pek zel le pek bel cha zel ani dan kha I mu thiam theyang heng zung zung phena hianin Catholic caution te hi anlo tel ve zelani chuwang chuan thu puan bung ruka khanin Krista do dal tu hi aron lan angai don ti hi karin dan chu ni thu puan bung ruk kha han chiarila tin beram no chuan chin chhia na pasari zinga pakhat chu han phel lai ka hmu'a tin thil nung pali te zinga pakhat chuan khopui ri ang main local ro ati ka sia a ti chuan ka han ena tin ngai te sakorwar ka hmu'a achunga chuang chuanin thalngu lakenga tin ane na chuan lallukuman pe a tin ne chung le ne zel turina chuak ta a he thu hi voini a hianin aron thleng dik chho zel hian kan hmu'a toimoni chuanin thu nei na crown of power kha zoi hianin anei chho bel mek zelani ti kan hmu'a tin ane na chuan lallukum an pe a ti inzia khian ati chiana chu mi ten andu thu ngeya thu nei na anwa pek kha ani dona tuna US President Trump an asoidam po chuan hei hi mi puite du dan ani ti in asoi fo chin ani kha achan chu vote mangin atlinga atam zokin an than tlin ani wangin tin ne chung le ne zel turina chuak ta a ti ne inzia ka ramkha aral muan na turte a hausak theina turte thamwang taka theina tur chuan ram chunga buaina siam chin te kha no dara an chunga thu neina lan angaya hne an ngaya ni tin chu tiang che chu mi puitena an thlir dan le an mu dan po ani ve ngei bokang he hi ani na taka chuanin ram achaka ram a hausaka aral muan theina tur chuan chu nang le ke po hian kan du dan chu ani fawang achan chu ram chunga mi imbuaina hanon siama ram economy te anron ti chhia khang zong zong khami puin kan du lawa kan hne ani tin thu nei tu ten chu tiang lam zonga ma la lawa anom phei chuanin chung chu kan du lawani chuwang chuanin ram kha achaka ama le ama adin theina tura min pui thei tu tur chandam tu kha kan ma mo chinani chu chandam tu chuanin diklo taka rorel tu te chu arom pai chhuwa kanga ram chunga buaina ron thlen tu te po chu a pai chhuwa kanga ram kharal muangin alo thei dona ama kut ke na dinganga ngetle chak takina thei pha donani chu keile nang mi puite hian kan du chu ani reng boka chuwang chuan chandam tu aron chhuwa kan du a chu chuanin aron hne zel aron chut chel vek kha kan du ani thupan bung ruk chang nia aron soi kha Krista do dal tu Antichrist chung chang hi nia soi chu ma se ko shan te hian eng tiang in nge kanin zertir kha khala li suwa Krista hi nia lom ti in kanin zertira Krista do dal tu
Antichrist sina anna aron tho tur bera chu lal iswa anga ron om kha ani chu tiang che chuan mi puite po chuan an lo hmu tum dan ani bokang tin heng zong phena hianin Catholic Ocean te hi antel ve vek do nani tin han enta ila chinchia na pasari zinga pakhat an han phel khanin sakorvar chunga khai mi pakhat kha ron chuang ani tiro heng Bible chang shang te hi han chi pacha kom em maya mai ro chu hunin min dai don si lawa lalte pani na bunghi kha lokeula thupuana khanin khovela ron kal khanin sakorvar chunga khana ron chuanga aron chuk thani etia ti chuan lalte pani na bunghi na kha han entala heng sakorte hi wana lon chhauna emo wana changa khovela ron chukna atana man anni a ti chuan UFO om hi karin phata ani UFO om zia chu unidentified flying object ti na nia chumi om zia chu thil thlok ani na tak an va shat theilo an va identify theilo kha ani maya wan chuang kha thil thlok an shat theilo kha thil mum thleng thlok thei an kher kha ani angai lo eng pu ani thei ti na ni ma sang ami de pagan sauram huai be chin de le legion sau khanin heng thu hi an lo soi UFO chungsang hi an lo soi na sa in ziak te pon an lo da banga te pon na lem te pon lo ziak chin ni kha tin an soi dana te an han zia dana te khanin sakor to lai lir nei angin an soi china an ziak chen boka chu karing ani achan chu Bible khanin lalte pani na bungnia khanin soya ta khanin Elijah kha mei to lai lir le sakor te khanin wada hanan shwai chau ta dei mai ani tin wana cheng hianin sakor he khovela ron chuk thlatur hi alo om vele a chu kan lalpa Iswa Krista li ami thiang hlim te an ron kal huna alo thleng don ani Bible a hianin ilo chik venga yem ka shelawa mathaya bungsom hi pali kha han keula khata khanin lal Iswa Krista hi hun sheom tak aron thlen hnu loka khanin wana ami thiang hlim tenen an lo kalanga mi thiang hlim lor alo om don ani ti kha in ziaka chang som hi pakwa chang khanin ilo enila mathaya bungsom hi pali chang som hi pakwa changin dispensationalism ring tu te tan chuan hei hi afya em maya he mi thiang hlim lor hi kan tan ani lawa sheom na satak alo thlenga khati hun laya twara mi thiang hlim te tana lo thleng tur kha ani mi thiang hlim lor masa chu hun har satak alo thlen ma khan alo thleng don ani mi thiang hlim lor hi patni aom don ti na ni chu he mi thiang hlim lor patni na lo thleng tur hi chu hun har satak twara chhel taka mi thiang hlim te tan khan ani don ani ani le he hi engwanga poimo em nge ni ti hi kan shat nan chuanin chang som hi pakwa chang khan ilo chhiarila nima sela chung ni sheom hnu loka chuan ni ti thimi no manga tha eng to lowanga wana chengin RC te halo tla anga van thil ti theina te chu ti ni na niang he changa kan hmu dan chuan he thil thleng hi hun khir tak alo thlen hnuwa thil lo thleng turani ti kha ani a chang som thum kanen chuan lal Iswa Krista kha ron chuk thla ani ti hianin ziaka chu ti huna chuan mishing fapa chin chhian chu wana alangang chumi huna chuan leya chitinin an om tianin chumanga mishing fapa hi thil ti theina le ro puina na satak nen van chhum chunga local an muang ti nen ziaka ni heta lo chuk ve thungi chu Krista do dal tu Antichrist kha ani lawa lal Iswa Krista ngei kha ani thungani aron chuk don ani asakor var tinen anron chuk don Krista do daltu po asakor var ne na aron chuk ang che khan ani don ani ti chuan dal Iswa Krista aron chuk hnu khanin mi thiang hlim te lorin anom don ti kha chang som thum pakhata khane inziak le ani tin avanti ko te chu to ri na satak ne na tir chhuwa kang anni chuala thlan te chu kol kilia ta van to pachanga atop le lam thlengin an lor khomang mi thiang hlim lora a lor tur te hi hun khir taka mi thiang hlim te kha amnia keima ni ta nani don lawani chumi om zia chu lor masaka tel te tan ani law keini chu mi thiang hlim lor masak zok hun khir tak alo thlen ma khanin lorin kan om don ani chumi zinga chuan kan tel ve don ani kan she thia mem chu mi thiang hlim lor masa ania tribulation a om ma khan alo thleng dona chuan second rapture mi thiang hlim lor pani na chu hun khir tak alo thlenga chuta mi thiang hlim te tan khan alo thleng le don ani chu helai chang som thum pakhat na kan han cher ta khan chiang tak mai na ron tar lang ani
ti chuan chu isha ta ta na apoi mu em na chan isha thiam thei to em hemi wang che han lo mi thiang hlim lor hi mun hiya a omdon voin hi a omdon ti hi eng wang nge tin zo nei mai thei he khovel hian he Antichrist lo lang tur hi eng angin nge an lo don sonang abik takin he Christa do dal tu Antichrist lo lang tur hi satana thil ti theina ne na local tur ani le ngala lali swa Christa anga ronin lan tur ani ti ero kha chu kan poma kan shet chiang ani engtin nge ronin lanang kan ti chuan thupuan bung ruk chang hnia khan kan hmu'a chu sakorvar ne na ron chuk thlave don ani lali swa Christa aron chuk thak ang chia khanin a an pui omang takin aron ti ve don ti na ni lali swa Christa ang taka aron kala khatiang anga aron ti ve don ani chuan mithiang hlim lorder ang kha asyam ve angai don ti na ni hun khir tak alo thena mithiang hlim te lora an omdona kha chuan lali swa Christa kha aron chuka a mithiang hlim te kha anne na kolkil lia ta kha aron lor don ani tiche khani she thiam theyem Christa do dal tu khanin lali swa anga aron kal don chuanin khatiang anga aron ti ve don chuanin mithiang hlim lor pokha pahniangin aron kal pui ve don ti na ani kaushan te kha hun khir tak alo thlen ma khanin mithiang hlim lora khanin lak chhawin an omdona ti chuan mithiang hlim lor hi alo thleng lawang ka oi lo ti tu te khanin mathaya bung somni pali an han chher che khanin mithiang hlim lor hi alo omani ti an mu thiam ta anga chuta che chuan Christa do dal tu Antichrist kha wana changin sakorvar nen chuan aron lang vele che don ani chuta tak chuan mi te khanin mithiang hlim lor lo om tura khan an ngai vele dona Kharon chuka kha lali swa Christa kha ani emo anti donani Close Encounters with the Third Kind the movie en kanom to chuan kan she thiam theyanga khata khanin mi te kha ambo pheu maya atua lok khanin alien kha aron langani atiang che akhan Christa do dal tu Antichrist po haneron ti vedan turani mithiang hlim lor lo omanga ti chuanin lor bang te zinga khanin bum turin ama kha aron lang vele donani TV, movie, film, mangkhanin mi puite chu anril ru hi suk sakin an lo om dai to a mi puite kha an bawa anumna chin shatin an om lawa chu ta chuan Antichrist kha aron chuk thlata mi te chuanin he hi chula li swa Christa kha ni ha mi thiang hlim te aron lora mi te po an bau pheu mei ti in ngai da nan lo siam thei to dona chu tiang ang te chu movie ate po an lo siam to ta mi te ambawa alien khan an lo la bo zela ta chuan heta hianin rapture a thlenga ni mi thiang him te lorin an obani ti ngai dan kha mi te khan alo tu ta ani khatiang ang ngai dan nei thei tur khanin voini a hianin khovel mi puite thwa khi suk sakin movie mang hianin alo om chau me kani tin Antichrist si aron chuk chuan mi te zinga ani na te kha hailana aron om chuanin mi puite khanin an lo pom angai don ani hlau lawin kha Antichrist kha an zinga mi anga an lo poma an lo lom angai dona mi te an hambo phewa alien kha wan chang khanin ron chuk thla ron om mei kha chuanin mi te khan pom thei don lo hlau na kha an nei thei dona he pa hi in so yang he ni ngem chian ani ange melma niang ti ngai dan kha mishing teril ruwa khanin a in tu hal mai dona chu wang chuan mi puiten an hlawa an chi bai lo na tur chuanin thil dang alo om thei ni hei hi adika ni ngai chuan alo thleng thei bokang sarkara te thu nei tu te zinga hianin aliens anomani ti sha chu ngoten an thok khau chu an oma chungte chuanin alien su ron chuk thak tira ron lan tir thei tur hianin na satakin ma an la na an thok chau me kani ti hi ka thil zia hi han en chuanin ka sermon masangai thlato tu te chuan in she thiam thei ome pyramids kan han ziak ta kan lo soi to angin pyramids an sakna chan po pathian te an ron chuk theina tur khanin an sani achip charing ka soi to lawanga ma se shelo in om takin pyramids sakdan te kan han en chuanin ziggurats emo babel in sang sakdan nen kha nei nang em maya subaka mayan pyramids tenen po ai nang em ani heng zong hian in kung kai na nai tak an nei vekani Assyrians te po khanin babel in sang ang zia de ulekha building kha sak an neya pyramids te mayan pyramids te ziggurats te nen kha nei nang em maya Assyrian sau khanan soidan chuanin he in an sakna chan chu pathian te kha kau thak an tumatin wana ulsam taka an lu chau ve theina tur khanin khang in te kha san ni ti an soyani
Genesis bungsom pakadian chuanin Babel in sang sak an tum chan kha I hmu thiam theiang ti chuan an sak chuan vana khanin an chho thei anin ring ani heng pyramids te hi vana an lu chho thei na tura sak ani chuan voini a hianin thil siam dang jok heng mi te ne na inbiak po thei na tur hianin engangin nge ma an la kang ti hi ngai thwa tham tak atling ta chuwang chuan heng thil alo thlena ite an chi aya an tlam bup lo na tur chuan sarkarin engangin nge ma alo lak lok ite kan en angai don ani sarkar chuan heti hian achang mai theya hetiang te hi chu kumenge mozat liam ta chang to khanin kan lo ti to china na satakin na kan lo thokalom tin an soi theyani Nevada apo khanin scientific experiment an lo nei to kha kan la siang em o Nevada khanin molbula khanin million nan mua police force tam takano mami puite kha kal lo turin khatlai huna om lo tur kha dan ti a thona te po kha thlok vut ani kha tin mi pakha pe chuan buleta an ka po kha tlang zo lo ti te po a oma chuan mi ta hmutu te po kha hnuwa kha chuan engma soilowa confidential thilani e tia ngoi tura siam an ka khan hup sak ti la kan soi swalom lowe ti chuan khan zong zong mi puite khan ngai a khan an nei chho chan to ta sarkar chuan o hetiang ti chu kumenge mozat liam ta chang to khanin kan lo ti chho chara lom hetiang hi shil cheu po kan lo tum china an tianga tin Elon Musk sa po kha han thlo chho atumani khamo tin mi dang enge mozat po khanin heng ho te ne na inbiak po tum hian na satakin ma an lola ani kha World Economic Forum po khanin sang ni somthuma chuanin engma I nei lawanga amai ro chu ihlim thawang ti in advertisement an chua ma se an advertisement ta khan mi tam zogina attention campaign lo na chu hun local tura chuanin keima ni aya chung nung zok van theng renga omte nen hianin kanin be po thei to ang ti in an ziak telani kha so van chuan sarkar de World Economic Forum te ramshwai tu mitam takte hi kumenge mozat liam ta khanin hetiang zong hianin ma an lo le ho to in an lo thok ho to chin renga so van chuan heng thil lo thleng te hi makti su hlau su kan khovel global warming awanga cheme ki kan chan him thei do na ni din an soi dei thei to do na ni heng awang ta khian mi te chuanin thil thar ron chhuaka piang kha ulsam takin an lo pom thei pha do na lo ni he borta ka thil zia pyramid hnuaya spiral anga thil invial ka zia hi Google ate po khan lo en chin ula thanhi thumli liam ta khanin pyramid hnuaya hianin thil invial spiral hi an hu chhuak ani chu thil an hu chhuwa wang chuain archaeologist te chuanin lei hnuaya hianin khopuia om an ring ta tlat maya so tini chuan pyramid te hi van lama mi te ne na inzom an tum mai ba ka lein hnuaya thilom te nen khanin inzom an tum na ta na an sak ani theyangem heng aliens te hi tharau swalan ni ti kan sha chuan an chen na chu van ani don lo ti kha chiang renga chu ti ani chuan khoya nge anomang lein hnuaya ani don ani Theory shang te oma michen khachuanin lein hnuai hi a korulani ti te an soya heng theory zongzong te adik ka ti ve kherlawa ma ero chu theory shang phen a hianin thudik ero chu awm china chu wangsuan heng aliens kan ti te hi lein hnuai a khoilai monia chuan lo om ta se thil thei ani angem bible ne na kan empo chuan chu in me thlap thung sia thupuan bung kwa kan en chuanin setana le a thui shwai heng ram hwai ho te hi lein hnuai a nom thu kha azia kani chu mei dil kha ania ta chuan lava te kha kan nei ani lom ni scientist te point heng lava te hi lein hnuai chungril ko ra changa ron chhuak ronin siamani ti amprova heng lein hnuai a te hianin tharau lama thil om te kha anom ve tlata chu wang tak chuan scientist ten hei hi anwa thlen phak theilo science swanin thil om kholina a hmu thei te chau kha a hmu theya tharau lam kha awa hmu theilawa an khol po khanin awa deng chhuakin awa tong fu theilawani amairo chu quantum physics manghian heng thil te hi anwa hmuin anwa po thei thungani chu thleng thei tur point nasatakin ma an la rengani engti khuna emoni chwai anwa hmu chhuak lawang ti po soi theilaw kan shelawani chu wang chuan heng thil zongzong hi mi puite na an oya enge mo aron thlen huna Krista do dal tu aron lan huna chuan a thuanga angkal theina tur le a thu an oi diang theina tur chuan heng thil zongzong hi ma sanga chang to khanin an local puya nasatakin chan an lo la to ti kha a sha thiam theiani chung zongzong shereng chung chuan
he alien antichrist si aron chok chami puite chuan olsam takhanin an oyanga bible na mithiang lim lor ati tele krista do dal to lali swa emo anti na bumna khan olsam takin antlulu theidon ani chutiang alo thlen chuanin he antichrist hian enge ati masak berang krista do dal tu aron lana ati masak ber tur eschatologist thote poina anlo soi chu remna le muanna kha remna thuthlung kha aron boy pui masaber don ti kha ani a chumi ti fia tur chuanin dania lebung kwa changsom ni pasari kha hani la helai thu hi eschatologist na kumsari chung shomna ne satak alo thleng don ani ti an fia na le hemi beisa thu an chil fia na kha ani a ilo chhiari la tin hapta khat atan mitam takne na thuthlung het tak asia manga tin hapta chan via chuan in thoina te le thil hlan te ti bangang tin ti chiao tu chu ten omna tha chunga chuangin alokal anga tin topna lo thleng ngei tura ruat sa thleng chuan thin urna chu ti chiao tu chunga chuan leibua kaniang hapta khata chuanin ni saria oma ni khat khanin kum khat kha a hen zela khata chang khanin kum sari chung shomna na satak alo thlen don kha an zir chwa dan chu ni tiswan he krista do dal tu emo antichrist aron kal chuanin kum sari chung kha in rem na kha asiam do na hei hi eschatologist te point kum sari chung shomna na satak alo thleng don ti bible be chana an soina chang kha ani hei hi krista do dal tu antichrist aron lana in rem na thuthlung a soipuina lo ni chuanin daniala bungsom pakhat na khailo en leila khata khanin he antichrist hianin nam emo nationality ane ani chuta a nationality chiang em tura chu syria ani anga tin judami jews ani telbok don ani tin tuna israel rama boina thenga po hianin syria le juda te hi a phong chel tu poimo lian le langsar tak te kha an ni reng ani tiro kami malrin dana phei chuanin muslim nationality le jewish nationality changkop emo kalkop hianin he antichrist si aron lan karinga hangai to avete rampani nampani inlung rual lo tak tak te inlung rual taka an oma thukhat wa anom theina tur chuan nakhang nampani te achanga anin anna tur le anin lung rual theina tur mi pakhat kha aron chwa angai dona tuna american ina anti thei ain sa hian thilaron ti thei don ani han ngai to te american president hianin fingtaka achet vel na le ro a rel na hianin heng nam pahni te emo heng ram pahni te hi inlung rual taka asiam thei chuanin mi pakhat heng ram pahni le nam pahni te achanga in anna nei pakhat aron chwa chuanin ama ai khanin thil ati thei don ti hi rin thei ani tiswan daniala bungsom pakhat kan en khanin he antichrist lo lang tur hi syrian mi le judami ani theina tur kha a inzia ka bungsom pakhat tir lama changa atop thlenga I chhar chuani hmu thei don ani a chip charin tuna hi chuang ka soi to lawanga video sang sanga kalo soi to amidang ta na a hne omte a hlau oma tichuan kha bunga khanin marlam lalram le chimlam lalram te anin daudan de anin ti boy reng dan te a inzia ka tichuan historical interpretation manlai changa anlo soifia dan te le voinia anlo soifia dan te hanen chuanin syria kha marlama a oma tin egypt kha chimlama a om ve thunga achang chuanin demographic hei thil om dan te ram om dan te kha in thak chang te a oma hun lo kala ram ri te in thak khanin thil in thak thleng kha a om ve china chuwang chuanin masanga ram lo om dan te le voinia lo om dan te khang song kha en kop angai changa omani ama ero chu heta thil hne tak chu marlam ti le chimlam kha a om reng don ti na ni ama ero chu atopa chuanin he antichrist hi king of the north marlama changa lallo chhuak kha ani ti kha ati chiang ema chu chuanin syria te nen khanin inzawmna kha asiam don ni ti kha anlo interpret dan le anlo soifia dan kha ani a chu daniala bungsom pakhat kha uluk taka hian chhar chwa phei chuanin syrian hawina lalram an nei dan te an chetla dan zung te nen khanin atifia em thung si ani chuwang chuanin phatrwa lawin he anlo interpret dan le anlo soifia dan na hi achiang ani chuan daniala bungsom thum paruk kha lo chhiarila lalsu adu danangi na chevelanga pathian dang zong te aya sangi na intilianang pathian te pathian chu asoi chhia anga thin urna shikhak zo ani ma chu atwang ze ri do nani ruat lok to chu hlen chhuat tur ani si a
Atha tu te pathian te meichia te du zong te pathian dang te poni se enga ma angai lovang chung zong zong ai chuan ma ain da sang jok don si a ti nei zia ka heta hianin atha tu te pathian kha angai poimo don lo atia khata pathian kha pi horop pui ain manga chumi omzia chu atha tu te khanin pathian nung an bia ani chuang kha ka hoisanin pathian lem kha chi baibu ka biak atum don ti na ani BSI Bible a khaswanin khatilai kha horopte inanzia ka amai ro chu sapchong Bible te po han en swanin khatilai kha pi kha horopui turani achan chu God ti kha G capital an manawangin mizo chonga khanin horopte ni lawin horopuya man turania tin BSI ni law version danga Bible version dang mizo chonga lelina swanin pi kha horopuin an mang thung ani Tichuan Daniela hun lai khanin pathian nung pathian takahi tuin nge bia kan ti chuanin judate anni il pakhat ngai nom de omai kan soile du chu ala hi enge omzia ala chu pathian ti na ani a helai chang hi chuang ni na kal theita ni muslim hote po khain an pathian soinang khan an lo mang vele theita cha maya hetila hi uluk taka ngai to at poimo em mani achan chu hei hianin Syria te ne na inzawmna kha anei tir na lai kha ni a kha chang somthum paruk le somthum pasari kanon chherzo tak cha kha apoimo em maya achan chu kha khan Syrian ni ani na kha aron tilang ani chu chu khapa ming kha Antiochus Epiphanes emo Antiochus mi pazinga toemoni ber kha ani don ti nani asan chu he Antiochus toemoni ber khanin Judate temple kha atibor bangani Judate mai chama khanin vokha inthoina tang khan ahlana amai ro chu kha mai sam ati bor ban na kha azong zong ati bor ban na chawalani lawa tle ma zong chau kha ron ti bor bangani achan chu chang somthum paruk thum sari thum riat kan en chuanin ache dan tur te kha kan mu a kha khati hun lai khain avai khanin aron hen chuak lawani tichuan li swa zertir na te thupwan buina aron soi zong zong te kan en chuanin he Antichrist lo lang tur hianin khang zong zong kha aron tili anga aina sa khanin aron ti bor bang don ani hei hi shillok na ron thlendik dan chuan ni ze ani man lai changa Antiochus 10 an lo ti bor ban da na kha hun local tora khatiang zu zui khan alo thengle don ani chu chu thupwana shilloka kan lo omna che kha ani le ta ni kha dispensational approach anti chu ni a ti chuan Syrian Jew ani na kan mu chwa ka he Antichrist nen hianin ingkung kai nai mo inzawmna engangin nge nei hei zona poimo tak mai ani Syrian Jew achanga rompiang tur ni chuan Judah Iscariot kha boral fa party a shiatani a in Antichrist ang che khanin family background po kha aneya wang tak chuan pyramid achanga thil thlen chho tir te emo enge moni ron thlen tir an tuma ma an lak lai khanin he Antichrist si alo lang don ta chu mi thiang lim lor lo thlen ma khan ani don ta ni ani chuan thunei na aneinga mitam tak ne theina te aneinga thil ti theina po kha anei dona lali suwa kha thina hneya athwa thil ti theina na satak aneyang khanin he Christa do dal to Antichrist po hi setana thil ti theina nen khan na satakin aron thok don ani chu Bible a po khan kan mu ani kha lali suwa po kha aron pian lai kha na ron chan len da na khanin silent period antia khami hun chung zong lali suwa thil ti te kha chiang faka shat tur kan nei lawani anuwa rongbol na aron chan khanin kan she chau ani kha khatiang che khanin he Antichrist po hi aron lan hianin o Antichrist kani e kalar don ka chak don thunei na kan ti da ron lang hal mai don lawa lali suwa ang che khanin silent period a chan chin shat me lo khaina ruk thang ber khan aron om ma support don ani ti chuan chung silent period te chu a han man zo a lali suan rongbol na achana baptisma achana kumsom thum aron nia shiat aron hlo hunang chia khanin he Christa do dal tu Antichrist po hi baptisma achan achanga shiat aron ni chawdon ani lali suahan baptisma achan zo tuya ta aron chhuak ang chia khanin he Christa do dal tu po hi tui chang khan aron chhuak ve don ani chu thupwan bung som pathuma kha sakol kha tui changa lo chhuak a hmu nen khan a in ang don chia ti na ni ti chuan ngoi rengin a om char charanga lali suwa wana changa aron chwa mi thiang linte aron lor tura aron kaldon ang che khan ani po chu pyramid achanga thilan siam chwa emo enge moni am buai puina achang khanin wana changa ron chuk angin alang theidon ani
vana chang khanin a sakora changa ron chuk ang khan langma sela ani na taka chuan tuya changa ron chuak kha ani reng si a Pentagon ten thil thok mak tak tak mai an han mu hian in han chui zui vel china kha thil enge mo thil thok mak tak an mu ha khoya nge bau tui hnuai ya lut china ni UFO an mu reng hianin tui hnuai ya atlan lut apil lut ti te tui hnuai changa thil eng ron chuak an mu te an soina sat em hi khoya nge achumang Chick publication sa khanin hemi chungsang hi David W Daniel an nalo soya Azia dan chuanin he Antichrist hian a headquarters hi Roma kumthum le achan ve chung kha anghat ma sapotanga anu kumthum le achan ve aron thlen le khanin a headquarters kha Jerusalem a sondon ani ti in aziaka Dr. Rupman chuanin a Bible commentary a heti hian aziaka he Antichrist hi ani na aron tarlan huna chuanin henga UFO mangte hian na ron langanga Vatican a chumdon ani yelo ti a heng an thu soi hi adigani ngai chuanin heng an thu soi te hi adigani ngai chuanin Jewish Talmud chu sa khwa dan le dun te an doctrine te an kalpui danin ziana ni a chuta an thil ziak chu setana zirtir na nen hian a in ang tariau don ani a chan chu an mesia chu engti khuna emoni chuan leihnuai chang hianin aron chuak don ti in an ziak tlata ti chuan aron lu chhuana tur chu Roma hian aniang ti in a omani heng thu sang chang hianin Syria te Juda te Catholic te hi anlo inzawmna sadan hi irin ai de in athukang heng thila hianin Catholic in nam hnoi chuanin mi pui thu zom tu tur te khan American thu a hin Catholic thu kha an zomna sadon ti kha acheang ta ni tunari chuanin langchiang mai chu khovel hianin America sarkar a hoina lam hi a hoini chan chu power aneya tin economic sa te po influence ala nei che ma chuwang chuan ram shang mai hianin America che dan hi an thir chup mai ani tin an thir le dang chu Israel hi ani Israel ina boina anei pui a chenom ram te Arab mi te Syria te ne na boina an nei dan hi khovel hian a thir ani tin chu ba ka Vatican hi khovel hian a thir le ni khata khanin pop thar anin thang ani kha chuwang chuan heng mun pathum te hi anom na mun hi chiang tak mai hianin a in thak mi alawa heng mun pathuma te hian khovel mi thi a fu ani Mase heng mun pathum te hi in hla tak anga omsi hianin Bible ina asoi ang hianin inzawmna an nei vek thung si ani thupwan bungsom pathuma kan mu anga khang kha aron thleng dik don ani chuan heng mun pathum te hian khoyemonia tak chuan in to khomna an nei ngei dona Dr. Rupmanan athulo soipo kha athleng dikin athu soi kha adik don di na ani chu Antichrist hi a ethnic chu Syrian Jew ani anga Amer chu a kaushan von chu Catholic ani yang ati kha Catholic a zomang kan ti po khanin traditional Catholicism hi ani don lawa chu ai chuan Catholic one world government aron chhuat theina tura malatu te zinga mi kha ani don ti na ni chu chuanin khovel rampum puya sa khwa shang te ne na thok du na chang kopa sa kho pakhadan sam theina tura malak kha ania chu an lamek po ani lo ma na chang to khan an lo la angkal pui mup to zo kani chu thil chu akalani ti chu shethar emo sheve chau po kan ni lawa kan lo she hlei hlui to zo kani tin ataksa tur chu America hi ani thupwan bung som pathum chang khata khan kan huwa kha sakol kha tuifinia ta changa lo chhuak ani thu kha ain ziaka ichuan chang ni na kan en chuan hei hi America ram chanjena soidan chu ania sakol ka mu chu ke te angania a ke te chu savom ke ang ania aka chu sakei bagnei ka ang ani kha sakol a mu kha ataksa chu ke te ang ani ti na ni chuan a ke big lai chau kha taksa pum kha savom ani lawa a ke big lai chau kha savom ke ania aka lai chau kha sakei bagnei ka ang ani ti chuan ramsa pathum ke te savom te sakei bagnei te khang ho impol khom ang ani chu ataksa kha ke te ani a ti chuan hei hi chip sharing ka soi to lawanga video danga te sermon danga te khan chip sharing ka lo soi to chen tu na hi chuanin khatyang soi fian na le chip share ta ka soi na kha hun kam nei to lawa savom ke ina a entir chu Russia emo communist party ram pakhat kha entir ti na nia tin aka kha sakei baknei ka ania kha khanin English how entir ani chu chuan England nen inzawmna ane tir dona tunlai borwa khan empei chuanin kha ke te kha America ani
achan chu voinia politics kaldan te ramshang shang ang kaldan zusoi nginga ti cheloi thei chu America ram chau hi ani ria tin kha ke te kha rom nen hianin in thunzom na ane ni achan chu rom le America chu pakhadan ni sia history kan en swanin khati lai kha ngai nom taka omboka anin zom na hetlu tu po kha mu thei no ma mai ro chu khang song song kha tuna chang kan soi to don lova chumi she thiam tur le chumi she fia tur chuanin pastor jin ki ma hianin video shang sermon shang alo nei to a chen kha chu kalet lawa a chen chu ke po in kaleta khami kha en duinom chuanin ama sermon real bible believers a khani na en theyang America le Roman Catholic hi anin zom dan le anin zom na nge dan she thiam tur chuanin pakhat na chuanin America ram hu chuani khanin abul nai khan Catholic kha lawom vezelani tam tak chuani Masons ringot kha an lo en china ama ero chu America ram hu chuani khanin Catholic ko shanmi le sa kha tam tak kha an lut rui mai ani chuwang chuanin America ram hu chuak tu founding fathers haute po khanin kha an lo soi ve na sa ni Entirnan Masonic structure ang taka Washington DC inan saktele a kotleran siam dan zongsong ku Vatican nen hian in ang vek maya amak tak takani tin obelisk an nei vek ti hi imu thei bokang obelisk hi shalo kan omangem o ka shalo na ba se shalo kan palta kin kumlama upazok te tang kan soi fe lokanga obelisk hi talmuda ser ani e anti a chu pagan hau milembe hawina an man poimo de umayani chu Washington DC a khwani na oma chuan ramshang shanga po hian a omani hi amak mai chu he obelisk hi ramshang sha India ramate po hian na oma Darjeeling a khana oma tin England ate po a oma chuan he Vatican ate po khana oma ramshang shang hianin he talmuda ser a hi anram chunga hianin an siam vek mai hi khovel shang hi tharau angjong takhen a chhelai angjong po ya an lo in zom ti hi atilang chang mai ani tin screen in ensoin obelisk chu hetiang hi ani a in she thiam thei mai ome history a po hianin hemi chanchin hi ngai nom de umai a oma video masa kumeng moza liam ta po khang kalo siam to a Good Friday lo chwa dan de Easter Sunday te heng zong te anin zom dan te obelisk te na anin zom dan te po kha kan lo da chhuak to ala en lo inom mai theya in rem chang ani swanin in lo en ve ngei don nya ti swami tam tak swanin khang achang khanin America le Vatican in zom na an hmu thia mani tin chen kha swanin Israel a po hian hetiang hi om antibok America ram an hmu chhuaram an hmu chhuam hasak ber kha enge ni in sha em chu Maryland hi ni engwangin nge Maryland Mary ram tia am phwale thil ngai tua tur le chui zui tur he tam mai ani khutilai hmuna khwanin Catholic member mi le sa te pon chhnem maya mitam tak chuanin Mary ram Maryland tia phwa ani champo khan chilo ne chanchu history an en ngai lo wangin ti chuan he Antichrist taksa America hi Vatican atangin engtin nge obea om theyang ti ingai tua ngayem he Antichrist hai Washington atang khanin he ram kha aron thunun don me lo Vatican atang khan aron thunun don ani ani chuan Vatican atang chuanin he taksai engtin nge ache tir theyang thil engemo in thak thleng dora omani lo chuanin thil har sa tak mai ani mela amai ro chu voin ni anga thil akal dan han en chuanin normal tak hianin akal thei don ani chu engtin nge kan ti chuan American Pope le American President te inkara in kungkaina chazoka ma aina saina om chauzel don ti na nia mitam tak chuan heti lai chui zom dan le han zom dan hi an thiam lawatin angai na po an shelawani amai ro chu voinia thil thleng han en chuanin chu tilai chu kan thleng chep to ani sia Pope thar kan nei hi engtin nge an ti kha American Pope masaberani an ti a chu engwanga ron thleng thut nge niang ilo ngai tua to ngayem heng thil voi le kha da ron thlen thut na chan chu a phena thil tam tak in phum ru a om wangani setana hianin thil hi aron bein aron thlen tir ve na sa maya ma ron la ve na sa ni amma sabera chuanin American Pope aron langa Newslink kan Thailand dan chuanin Pope Leo's the 14th Pope inauguration American Pontiff Masaberin thu asoi ti khania tin ama chungsang apohan article te news engmo sa ta omani mitam tak chuanin Trump le Catholic hian inzomna an nei dani an shekher lawang article pakhata chuanin Donald Trump hi Catholic aniem Pope lo om le tur ani angem ti nan ziaka
Popa ni don chuan ani theidan tur eligibility kha chutiang te chu ani e ti in zia ka hetiang thu te entin nge thu an chwa article ten zia ka Trump pon fiam thuin pop ni le turang te khan in soita ni tin AI image te pon siama next pop ang te khan anron ti chwa ka ni kha pop an than don live khanin Trump khanin pop ni na hi anei thei mai mel thu te kha soya kha fiam thu te kha soya ni kamo chan chu Catholic vote kha apuna se me ma chu wan chuan Catholic mi le sa te khanin an ngai hlu ani ti te kha soi in chuan nan tak khan mangani tin mitam zogina kan shat lo chu Christian sa khwa ai alu dan le ain le dan chu Eucharist achangin ani ain ti a Eucharist chu nge ni ti la om le paltakin Eucharist chu Catholic kaushana an ser le sang te zinga poimo tak mai khani Krista twarna an chom puina khani a Protestant housing a chuanin sacrament kan ti ang hi ani thei ome sandamna a mu fia dan le a chandan a soya khanin Christian te na hetia kan lo mu dan te pathian lali swane na impol na kan lo nei dan ang kha ani lawa ani chuanin Eucharist achanga changle khatiang kha vapo ani thu kha azia ka tin anupui po hi Catholic ani a tin a vice president J.D. Vance po kha Catholic mi le sa thawani iswain thil nge thlengta kan ti chuanin thil engemoni kha a thlen theina tur chuanin an lo siam loka an lo rem lok zel lo ni kha theory kha dikani ngai chuan kha theory a kha chuanin American poparon omanga ti chuan chu pop chuanin America ram athunun thei dan tur chu a chunga khanin Catholic mi le sa te anom don ti na ni This one American president swan in politics sa te thune na nasatak nei turin ma ala zelanga akal zel chuanin universal power ron nei kha atum dona chuta cha executive order te achwa kanga heng executive order te hi pop te ne na changwal theitur khanin achhuak thei dona ni ti chuam pop chuanin khata khanin inrol na aron nei thei chi anga mer chu pop chuanin politics angjonga kalpui si lo khanin sa khwana mangkhanin arong kalpui thei dona ni ti chuan pop chuanin khovel pum puya shwai tu te le ko shan shang sa khwa shang shwai tu te khanin tharau lam thu cha te kha anei thei dona ani le Trump huni golden age kan tia he golden age a hausakna muingin la te hi pop nen inzawmna engtin nge nei sumi ti fia tur chuan thu puan bung som pasari kha kan ne nangai don ani Bible chuanin Antichrist hi Catholic kaushan te nen a in thun zom thu kha asoya achan chu kha meichia puan senduk emo senlar sintu kha sakol senlar lusari le ki som nei chunga ron chuang asoya changkhan ani kha sakol senlar kha meichia kor senlar hanen khanin anin zom tlata ichuan setana kha sakol ne na anin zom ani chuanin kha sakol chunga chuang kha meichia ania kha meichia kha Roman Catholic kaushan hi ni tunge kha sakol senlar ha kan ti chuanin kha sakol senlar kha Antichrist chunia chuan kha meichia kha sakol chunga khana chuang ti kha kan hmua heti han soitaila Catholic kaushan chuanin Antichrist kha athunun ti na ani Catholic kaushan kha Antichrist chunga kha na chuang ti na sakol taksa kha keite ni kan ti to kha chu America ania chuang Catholic kaushan te le America te kha an thok dun do na an changwal don ti na ni history apo chu tiang swal akal chau char zelani Avero Manhattan le khabu I chhiar phei chuanin hun kal to al thil alo thlen dan te a in kung kai dan in zom na an nei dan te kha I shefia chawar war nge yang khale khabu kha na zia chu America politics te emo engemoni in thla ka oma piang khanin po phi thakin om ve zia ani thil thleng nge yani chu engangin nge thlen I shit lawani mai thei chu wang chuanin history thil thleng hi uluk takin chiar la ngai ven ro khovelin dau pui pakhat na a thlena changa pop an thana piang khanin America ram chunga culture emo demographic emo politics emo thil thleng oma piang khanin pop kha an thlang thar zia pop in thak kha om zia mai ani amak tak zetani an thak mi alo chum kha voi khat kha oma chuta chuanin Vatican khanin America aya an chak zo kha anin rin kuma khanania entirnan an du mi alo chu Nazi Germany mi khania tin hundang an soidu mi alo le an du mi alo chu communist ho kha an ni le a
heng thil hi chipcher zokin Everest Manhattan na le khabua in zia kani chuan he golden age ha hausakna te mason na te hi Antichrist ne na inzawmna enge kan ti chuan pungsom pasari na chang khata kan en chuanin no chi zwar ron langa chu Catholic kaushan ni kan ti to atina panhi na chuanin chang ni na lealal te chuan ani chu an hurpui china lei mishing te po a hurna wain chuan a shai rui chin helai changa hurna wain a soi hi hausakna te mason na te kha ani don ngeya thupan bung som paria chang thum lo en leila a hurna awanga thin urna wain chu hnam zong zongin anin tul rui zo to sia khovelal te chuan ani chu hurna khura an lu puya khovela sumdong tu te chuan anom sak chen na chu an hausak pha chin he golden age hausak na hi khovel rampum puya hausak na pethei tu tur chu engramin nge ron ti chhuwa kangle mitam tak chuanin heti lai hi an shefia thiam lawa he meichha hi America ramamo an tingar ngara Catholic kaushan te an ni ti hi an mu thiam lawani amai ro chu inrin ai de in heng mi pahni te hian inzawmna an nei heta anin hnai ani zong hianin olsam de wangai to a theizo ga chu America le Vatican te hi an chang ko pan thok dunani ti hi Catholic khanin khangthil zong song a thlen theina tur khanin mana sa takin ala mai ro chu khami a thlen theina tur chuanin America khan din hun poimo tak a chang thung si a chu an chang kopna li an hna tho chuan khovel kha a ngor hing don zo kani tin pop ve thung kha a hna kha America rama remna le mon na thlen tir chawani lawa khovel rampum puya remna le mon na a om theina tura thok tura nia chu a hna ani a tu emoni chuan America ram a thanlen theina turin le a chak theina turin ma ala America ram ngor kha ave ani ti chuang khovel chu engtin nge ni veang tunge khovel ve veang ti zona la om theya khatilaya le do zom tu kha isya thiam anga yani a le kha pop chu ni ni chuan America ram hausakna changin bulchanin ti chuang khovel ram pum puya hausakna kha aron ken tirin aron chanlen tir theidon ani ole khati zong khatun chuma pastor jin kima sermon kanon le chwa theite chu ani e clear tu ten in lo hlok pui nge kan be sei